Halo, saya Selunandari. Jangan lupa buat kalian yang ingin melihat video-video saya, lihat aja di channel YouTube-nya Putra Galuh Musik. Jangan lupa di like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Putra Galuh. Dipasih lo sedih lah. Bos buahnya, ayo bos buah. Ayo aku kemana ya bos buah? Mangga. Di dalam gelapnya malam, ku menatap butiran bintang. Hatiku wajahmu, oh sayang, hari bahagia yang kita nantikan kini sirna, kini tinggal impian. Musnahlah yang tersisanya air mata. Bos buah, ayo berdasarkan hatimu, Putra Galuh. Selalu lagunya melok sekali ya. Bahajat. Yang tersisanya air mata. Tarik lagi. Yuk jangan atur. Bos buah nu mana nuknya nih yuk serena. Nah siap. Asik. Teteh pada ngesakin ayeuna yuk. Nu gaduh emplang. Wah, ku menangis sekarang, itu semua percuma saja. Orang tuamu lebih berkuasa.
kau bahagia bersamanya. Pusatlah yang tersisa hanya air mata. Alah, eta laguna kunaon nu sedih. Ada apa dengan lagu itu? Nah, langsungnya kalau resan seur curagan di dia teh can kapanggil sadayananya. Yo, curagan. Buah. Curagan kayu, curagan noni. So, curagan empang Kang. Aduh. Cek. Mangga calik heula ngaluut. Yo, asih kawari bareng Putra Galung. Asih spesial lagu. Ya. Teteh hayu atuh gaskeun ah. Yo. Alah. Pedak deui. Yes. Asal gaduh plak ini pada kesan. Tuh, no gaduh, no di Putra Pilar di Araya ini. Ah, senang. Tangan di atas. Asik. Alah, tak gitu teh. Sik. Siap, tarik langsung. Alah atur nuhun. Siap, urus lagi ditibang lintang. Yo saja sinari terang. Dasar nasib lagi keberangan. Di depan ini juragan empang. Juragan buaya. Golonsorkeun nu kerep juragan buaya. Ame jong-jong joget. Hopa. Rasa seneng ora kejagan juragan saya. Macam sampean teteh. Uangnya borak diperhitungan boy. Numpai sawer dan bandeng saempang atur nuhun. Sareng anak karek kenek. Pahajan, ayo pahajan. Arinya juragan. Pati dia deui. Selele. Alah golosor deui boh.
dua lagu kemana? Selele. Uangnya murah, tapi perhitungan. Lupai senang dan bagi seimbang. Naon deui teh? Kemana bos buah? Hah? Cinta merah jambu?